Alo, bo mang bonana le kae? Ke kgopela lebisa Mantebo ba ona moue. Ebe ke nyaka mogala ka o ja fe sena iwa ba mpotsa Jojo ma. A ke ba bana phone. Mogala ka ba ona. Ba fe phone ba tse gona ntase tse. Sena iwa le kae? Hape ke ya makala mo mojala ke tshwere masepa ka diata mo. Mojala nna be ke apaya ke lo botse. Ke lo ja taka-takana fela ebe ke kgopela gore di ntathollele Jojo ye nngwe moo. Maabane ke ile ka o tsela ka botiri ya Manthapama ka gore be re lapisitse ko re Thaboloko. Le ke tsena ka moae ke pidika maobima mpetse ke ya o tsela. Ke ile ke ya o tsela Jojo iti. Jojo lape ke lo rara Ramaphosa a boja batho gore ba nkepele moledi wa leswe ene a tsheya. Bjale ke tsama o ipuisa gore na wa etsa Ramaphosa a ka boja batho gore ba nkepele moledi wa lehu ene a fetsa a tsheya. Ene a fofa nka o fofa mokuku. A boja le bashimana ba le dipete tša ona di ngwadilwe CR70. Dipete tše ba nkepela moledi ka jone. Studio ntate Sinayo. Ka Japao ntate Sinayo. Bjale ke makala kwa mafelelong le bona. Kwa mafelelong yape. Ramaphosa ba setse ka lebone. Le bona. Mo la setse ka lebone. Santse ke bone mo la pele. E bolerile ntwela so. Bjale ke tsama ipuisa gore nna ka ra Jojo motshware ka la le tša o bolela ke mane. Ebile ke naanela gore for sure ka ba Jesu. Bjale ke tsama o nyanya. Ke re ke bona o ina dilo tse dingwe so di ngwadile gore Bill Gates campaign ka tsama o nyanya jo. O la gore Bill Gates ke yena tsiditse dilo tse ka ra Jojo ka gore ke yena motho wa di-technology ya ke se. Ke re Bill Gates ke yena motho wa di-technology. Ba boledile gore se ke ra bonela yo Ramaphosa ka ra Jojo. A ntsheya ho fithelela lebokisi letsa. Bjale bokisi la ona ke ya makala ke tsena ka re ka wela fase ka shoot. Ramaphosa ko ona re tsile ke mo China o tsoa. Ka tsoa ka tšhaba kudu ntate Sinayo. Ka dropa ka dropa ko papa Gebego ka lla ke tsoa ka lla ke letse ka lela ke dile ke tsoa ka lela ka lela le ane bele ke sa le emotional.